nije. Taj rasizam bez boje kože, rasizam bez rase, kako ga je nazvao jedan autor, je i dalje legitiman. Tako da to što je moguće reći i napisati o Srbima, odavno nije moguće ni o jednom narodu u Africi i odnos prema nama je bukvalno kao evropskom đubretu i otpadu. Ili kao prema Trumpovcima u Americi. Znači tu recimo onaj izraz Hillary Clinton o Trumpovcima, da je to korpa bednika, tako se izrazila, basket of deplorables. Znači, u stvari liberali uvode rasizam i čak prema svojim političkim protivnicima u svojim zemljama. Konzervativci svude na svetu postoji ono što su Srbi. Ja sam citirao početkom ove godine bivšeg Trumpovog savjetnika koji je na Twitteru rekao kao otprilike Trumpovci sad u Americi postoje što su Srbi bili 90. godina. Znači nije više samo ograničamo na nas, to sad postaje deo jednog velikog političkog obračuna te globalne liberalne levice sa svojim političkim protivnicima. Kogod je protiv je niža rasa i niža vrsta. Hvala najlepše.